5 firmi među stotena i golemi se najvažni za ekonomijata vodražavata. Nivno to proizvodstvo i promet se meri so stotici, a najgolemi od Johnson Matthey vo milijardi evra. Ovije 5 firmi zajedno na godišnjo nivo ostvaruvaat poveke od 2 milijardi evra i od njih bukvalno zavisi živototna ekonomijata. Bez nivnite redovni uplativo sistemot, reči si ke nema pari za zdravstvo, penziji, kultura, obrazovanje i slično. Grubo duri tretina od nacionalni od bruto domašen proizvod otpadja na ovije firmi. Taka gigant od Johnson Matthey ima godišnja realizacija od okolo 1,9 milijardi evra. Okta Ades Skopje 450 milijoni evra, Mac Petrol reči si 400, Krombert i Schubert 250 i Evana Makedonija isto taka reči si 250 milijoni evra. Istočni od region isto taka ima svoji giganti koji se nositeli na ovdešnjata ekonomija. Nivno to rabotenje i pari davaat stabilnost na klimavata ekonomija, osobeno vo uslovi na korona pandemija. Lider v ovoj region posite parametrije rudnik od Sasa so reči si 100 milijoni evra godišen prihod. Zadnego je kočanski amfenol so okolo 85, Dadi Oil od Vinica su isto tako 85, Tap Mak Probištip so 70, Kitgo Štip 60, Bučim Radoviš 50, Aktiva Štip 30, Mak Progres Vinica 30 i Oaza Ekstra Skopsko Štip malku pod 30 milijoni evra godišen prihod. Site zajedno najuspešni firmi od istočnijot region ostvaruvaat 550 milijardi evra ili može bi pojednostavno poveke od polovina milijarda evra.